Gikundi kia ambunge aria ni a ODM kuma mwena wa gicua-ini ni mehitite guikiria kiama kia ODM moko makiuga atongoria akiona thiini wa Senate mathiete na mbere kunyita mbaru mutaratara wa ugayania wa kigina uria urorete kuhe county ciao kigina kinini kiria maugite ni gia gucokia thutha county ciao. Vyama vyote vikubwa hivi ambao tulivisapoti sisi kama viongozi wa Pwani, leo utapata viongozi hawa ndio wako mstari wa mbele kudidimiza uchumi wa Pwani na sehemu nyinginezo ambazo hivi sasa ziko chini kimaendeleo. And that their votes consequentially mean a divorce notice to the fraternity at the coast region. Makiaraniria na andiki a mohoro, atongoria aya moretie mutongoria wa ODM Raila Odinga na mutongoria wa aria nini bunge-ini ya Senate kuheana murugamo wao woni-ini wa kunyihio gwa kigina kaunti-ini ciao, makiuga murugamo wao rita riri niguo ugutuithania kana ni meguthie na mbere guikara kiama-ini kiu. Hatutakuwa tukifanya ndoa ya mpango wa kando. Ndoa ya safari ya mwaka 2022 itakuwa ni ndoa ya umoja, ndoa ya wapwani. Tunasema safari ya hatua 1000 inaanza na hatua moja. Pwani tumeng'oa nanga na 2022 we are disconnecting. Si urongo. Lakini kwa sababu wamekataa na wanakataa kutufaa wakati wa dhiki, hakuna haja ya urafiki kati ya sisi na wao. Ona gutuika county cia gicua-ini ni imwe cia county iria itari na wingi wa andu, atongoria ya maugite kigina kiria kimakinyagira county-ini ciao nikio kimahotithagia gukorwo matari thutha uthini wa nambere, makiuga kigina giki kunyihanyihio ni hindi maguthinikana. Ukiangalia kama Taita County hatuna hata kampuni hata moja ya kazi kuandika vijana makazi. Ukiangalia wanyamapori ndio hao, ukilima matatizo. Akiruta woni wake kuhetukira mutambo wa ukinyaniria, gavana wa Meru Kiraitu Murungi augite ugayania wa kigina giki wagiriire kurumirira mutaratara wa kiambiriria wa ugayania wa mahinya, kigina giki gayanio kuringana na tafarira cia uthii wa nambere iria ciagiriire gukinyanirio o thiini wa county o mundu agitarwo ho. Augite njira ino nio igukuria matura hatari na mwiyendo. Ona county-ini ya Laikipia, atongoria magitongorio ni gavana Ndereti maugite kiria metereire muno ni kigina thiini wa county ciao, makiuria Senate kwaga gukururia Ndereti ino ringi kuona ni maundu maingi makwamite na marabatara gukinyanirio. We want to appeal to our senators that we must come to closure. Any policy whatsoever usually has some gains and some losses. Senate digatume tumione tamatari andu ogi na twitikitie ni andu ogi macokaniriire. Maugite mitukiria murimu wa COVID-19 uratamba naguo wagiriire kuhahura bunge ya Senate na matirihe Ndereti ino kiumia twerekeire. Handu-ini ha Inoro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Windrose Wangui.